Mani mele la mane. Mani vite mane. Mani chu bakulenu nkanda yetu. Kumkanda wa Mateo. Matthew 28. Mkanda wa Mateo. Kapitulu makumi ayedi. Chutano na chusa chu 28. Havesia 16 now. Hakuila achumbaji 11. Hiya kuya kumpidi ya kungalalia. Ya ikani ni Yesu. Chana mumonu hiya kudifukula. Kudiena. Ilanga makwawu hiya kujinoka. Yesu hakuinza kuduwena. Hakuosha na onindi. Wanta wa umwiwulu ni waha maseki. Wejima ana unyingi. Dichi yenu. Mwakelishi atumbanji. Munyuza yejima. Mwakaijimiki. Mwijina da tata. Nida mwana. Nida spiritu wa jila. Mwakaitangishi kulonda ahembi yuma yejima. Na ileje lenu. Tiyenu. Aminidi na nenu. Mafuku ejima. Ni kwa kakumi na nyaka. Nichi mkupompa kwetu. Tunafuili tudanu kishenu. Tunafuili tukoleshenu. Nsangu yakaniniye mwanta wetu Yesu Kristo. Kukana kwa sweja kulemana nkashi. Hikukunjika dawa kumudimu wa sweja kulemana nkashi. Ura chukunjiku tunamkueleli mwanta wetu Yesu Kristo. Mundeli nawo the Great Commission. Nichikukana kweniku kwa sweja kulemanankashi. Mwanta Yesu wakani ni yuma ya ivolu. Hela wadikani ni yuma ya ivolu. Na watu mbaji heno kadafu ndi mwiwulu. Ilanga kukada kumu kwa sweja kulemana nkashi. Ni kweni kutuna kutanga. Hikukada nawa kutuambulanga kovwa hila. Tuamweka na ngade kuishitu ovwa hilanga. Ilanga kakavulu tuna kukanganya. There's been a great failure in obeying this great commission. We seem to be obedient, but in many ways we are disobedient. In many ways we are failing. Niche mukutanga kwa chukwejima. Tunafuili kuloda tukoleshenu yinsangu. Kuloda chitukafuma kudu. Tuikali atumbaji chikupu. Awaka kovwa hila. Muna tukadi yomwedinde mwanta wetu Yesu Kristo. Nichawa mazu. Diana kukumisha chapter ya Mateo ya kukumini nako. Nichumwanta Yesu na sangu kidehi. Na manishi dehi mundimu wako amwina antu ejima. Awaku mkuhelela. Anatweshi kuyamwina. Mulongana afidehi. Akuna kukulusu. Anamujiki dehi. Ochuna sangu kidehi chegi. Kukola ishidije twetu. Nichi muntu wejima ukumkuhelela. Muntu wejima ukuiteja. Nidi chalala Yesu Kristo afiri kukola abi. Kufwa kuindi. Kuna manishi jilonga yami yejima yanshidi. Kuna mfueteli jilonga yami yanshidi. Mashi indi apwekeli kuna kukulusu. Adi angovu ya kujimageshi. Jilonga yami yanshidi yejima. Mutu weno uu anatweshi kumamwina. Ndichu machalo ndeli mwanta wetu Yesu Kristo. Mumpata ya munu mwishina. Kuloda kuizana kwa mwina muntu. Ndichicheli na manishi nemu ndi muwediu. Hakukega kukanjuka. Na kufunta kwindi kwa tata indi mwiwulu. Ndichi hakushika. Hakukana. Atumbaji twinde.
kulonda wera chira kushalawu mumpata ya mudu mwishina atweshi kukwata kumudimu weniyu mudimu wasweja kulemana nkashi. Ndichidi hana afumi muvesi ya 19 ndichi yenu izuda kuya nina kushimu na muntu kunyamuka mulongana ovwahili ana nati kumuleja kuna muleju nati kutambika kuna mtambiku nati kuchuma kuna kumchumawu ndichi hakunyamuka kulodatu eshikuila otuchuma chana muleju ukwila ndichi izu denidi chukuyala kudilumbulula mulonga chalema chukuyala kumona kukanganya kweneni kuna afumi hakubula kuya tunamweka tunekale akakuya ilanga akakavulu hitwa yangako tunekale akakukenga impata ya mudu mwishina yiziku detu tunekale akakukenga awa anatele likwa mwinewa eziku detu ndichuchukayana kumona chovu nilunga na muntu uchidikanda atambuli wa mwinu hilunga na mchininyi himuntu unakukenga nzambuko himuntu udina ngovu helana itowo joka ya kutresha kuiza kuni nzambuko hana treshi tunu kukundama hela kuiza kwa kamwihi na nzambuko ndichini hana afumi mwanta Yesu nini yenu mulanga muntu chalala udi maya udi mpata ya chengi na nzambi na mbuki na nzambi chikupu ndicha awana kunjiku awana letu hakamwihi na nzambi awana mwinu awane kalidehi anyana awane kalidehi achumbanji adikwa kamwihi na nzambi adikwa kamwihi na mwanta wao Yesu Kristu mkakwa mwina ndichi ya kuichuma nao yenu ndichi kudikuya ndichi mafuku awachuna kuyana kuikala nao chukuyana kulumbulula chovu kulonda chichulumbulukiri kuya hichumanyi twatela kuyakudi chukuyangai muntu inye unatweshi kuya na kovwahila kukana kweni kwa kadiniyi mwanta wetu Yesu Kristu ndichi anachuchumi kuyana kuila chumanyi anakuchuleja kuyana kuila chumanyi anakuchuleja kuyana kuilisha achumbaji ichi nawa hichuma chichuna akanganyi yakaya ivulu na kuweleli ama vulu hadu nikambaji hela umu ichunelishi kuikala kambaji wa mwanta wetu Yesu Kristu kosi ndichi ichi chuma chinga chichulumbulukiri kuyana kuilisha achumbaji hichuma cha mchininyi hikuila yumanyi chinalombuluki chumanyi chukuchila munjilanyi ndichi chukuyana kulumbulula chachuwahi kachuma hakachumba kulonda chichulumbulukiri mulonga kakavulu chuna kukumina hakushimuna asangu ya yuwahi ho ilanga mukushimuna asangu ya yuwahi numwena kakavulu chuna kukanganya ndichi chukuya chengi na kutala isangu ya yuwahi ina kundami kumudimu wakwilisha achumbaji hichumanyi hisangu ya mchininyi ndichi kakavulu sangu ya yuwahi chuna kutia helamu ipompelu hisangu ya yuwahi kudi hisangu ya yuwahi itwa monanga itwa wananga mkanda wa zambuku ndichi chiga chichulumbulukiri kulonda tutweshi kukwata kashishi mulonga kakavulu chuna kukumina heno ilanga hela chuna kutogojo kade itwa shimunanga sangu ya yuwahi ilanga kakavulu ni yeno yusangu chuna kushimuna ni hindi yisangu ya yuwahi itwa monanga mumkanda wa zambuku ni chichinga iyuma yejima yiye na kutulumbulukira hakachuma ndichi kuifuku nakumadiki na mafuku ana kuyako mbidi chuku ya nasangu yeni yi chovu chuyenu chutali hakumanisha mazo antesha mele lanu chuyenu kumkanda wa iluilu Acts mkanda wa iluilu
chapter 8. Mkanda wa Iluilu chapter 8. Chapter 8 na verse ya 1. Nao hamafuku ou chikwadingi chengi nangana keni chanti Iluilu 8 na chapter 1, Iluilu chapter 8 na verse ya 1. Nao dena ifuku odu ikabisha na kukabisha chipompelu chadingi mu Yerusalema ndivulumuka nikuvulumuka hiya kupalange na mwejima mwaya hiya kupalange na wejima wau mwahita machunga Yudea ni Samaria kwa sheli hohu apostolu ho awamazu ni mazama kwau chuna kuyana kulunjikahu anakutulumbulwila anakutulweja kulema kwa kuya chine kali chatweja kulema nankashi kovwahila kukana hela kushika kwa shikili mwanta wetu Yesu Kristu mudachumbaji nindi yenu chinasweji kulema nankashi chakwila anachumbaji chabulilu kuyau mafukwana hiya kudikangila mu Yerusalemu. Mu chapter 1 ya Iluilu anashimu ni chochuwahi chengi mwanta Yesu na kukonko mwenu na kukolesha nsangu yeni yakuya unakuyileja nindi chimbelelenu mu Yerusalemu amafuku antesha nino chumamba katambula ngofu unakushimu na spiritu wajila chamba kezai chinga mwakafuma munu mu Yerusalemu na kutwala insangu yaiwahi kwejima kutachikila mu Yudea ni mu Samaria ni kwahita machunga ejima ilanga wena elini ngahi ashakamini na kudikangila mu Yerusalemu nichimulonga kuyachila asweji kulema nankashi kutwala nsangu yeni na kuilisha nachu achumbaji china asweji kulema nankashi ya mchima wa mwanda ndichi nao kwa mweke ni chumanyi nao kwa mweke ni kabisha neneni nankashi mulongadi mulonga chinga aya mulonga mudimu weniu kosumkwa ukukaraku chinga yo wenetu ana mwinu yo wenetu tunakuheleli hejina na mwanta wetu Yesu Kristu ndi chuma cha alema china tushilu hano hamaseki kosi chuma chikwau chichuna shakamini hano hamaseki yo kumwekesha na kushimuna ngovu ya mwanta wetu Yesu Kristu mukwamwina akwampata ya munu mwishina ejima akukuhelela nichisangu yeniyi chuma chenichi wa mwinu weniwu ukumweke na chinga mundetu chuna mkuheleli mwanta wetu Yesu Kristu hiukumweke na muda akampata ya munu mwishina hiukumweke na muni angeluku enga mumkanda wa zambi chuna kuwana pinji mpinji anakushimu na angelu niwena anakuikunjika kumutimu weniu neichamba kamweka na hamafuku akiela chipompelu chinafumide hano hamaseki ilanga mudimu weniu na lemeni hadetu mulonga nau ni angelu aweni afuilanga ho kutala hansangu yeni ina kundami kuwa mwinu wetu mulonga hiwa mwinu wetu hiwa mwinu wa wantu achenguku hiwa mwinu wa wanyama helanji tonduku hiwa mwinu wa wangeluku hiwa mwinu wetu ndichi kuushimuna kuumwekesha chinga yo wenetu ana mwinu
mudi mwanta wetu Yesu Kristo. Ndichichelili akwetwa na shakamidehi na kudikanga na kubula kuya na kubula kushibuna na kubula kukalakala mudi mweniyu wakwilisha chumbaji ndichinawo kwendikili ikabisha ndeneni na nkashi. Ndichichumi chichina kumwekeshi kulema kwa kuya, kulema kwa kunyamuka na kwindika mumatale yetu na kwindika ni muipompelu yetu. Tunekalaka kudikana muipompelu ho mulonga mwenomu, tunekalaka kushaka maho chichukupompa hichukuhembela na kutala mana kwechumu hakuimana mukati kechu kulondacho ishikushimuna chikushimuna isangu yeyuwahito pinji kwao na wahe kwawo kukikala nukukanganya kushimuna sangu yeyuwahi. Ndichiheno huku na hachi na amani hichukuindika hichukufunta kujikala yetu hichukufunta kumatale yetu hichukuhembela chengi mulungu kwao wambakeza. Ndichikudukukanganya kweneni na nkashi. Ndichihena hane chukudiula wejima wetu ifuku injida kukumilina ndiwashimwine uhu isangu yeyuwahi kuni muntu umu. Ifuku inje nukwanuka na kukumilina ndiwashimwine uhu isangu yeyuwahi kuni muntu umu. Heno kanda tushiki nukwilisha kusangu ya kwilisha chumbaji neula dehi hela nashimuna dehi nami etwama vulu mukati ketu nikambaji hela umu tunatweshi kuinjika netu ona kananga ndiine shiriku ikala kambaji kamwanta wetu Yesu Kristo. Mwanta Yesu wakala keri mudambi kulonda kuilisha ona kuikala niyena kambaji kendi. Ndichi hiyuma ya alema hisangu yasweja kulema nkashi twatela kulonda tukwatenu kashishi kulonda tudanu kishenu kulonda tudikoleshenu kulonda tudizenu kulonda twiluki kulonda twikali akokovwahila na kuilamu nawa. Ndichi tukwimenenu hanu pinji inu ya melela kulonda tutweshenu kunokesha jijimba nelukie amakwau tunafumikwa kulehi. Ndichi neza mineteji twakatwesha kutwaleka na kutachika chachuwahi pinji yantetemena kumadiki zambi akiswili mazuwe nawa kunetu. Amen.